Makambo ezeli makambo narua to kaidira to ke moreka nayo ni ngurumanio ire shitite na mbere eshia gisiasa indi ripoti yake ba ituriro yake ba rari kundigite mugongo jwa Kenya ni iku kya mubunge Joanna Ng'eno na bangi batano kire mutino jwa ndege ntereshia mesop kaunti ya Nandi kuma kire meda ya nteto kirinja naendwa batandatu batete uturo bwao igoro Saturday tariki 24 mweri jwa ere kire kuma kire twe kire bwe murungu abae korerwa na bagikorokera gitari riri omwende weregero bwaka we na baku buri babega na rwa ere tariki mweri jwa ethatu mwaka 2026. Thank you very much nonto bogwetana na batwe ekinya gwa ekinya nonto baku tugitweka nyombe nteto ira iri na igweta akadetune eka amero bita wakabwe mudharimi na ukolero gututhingatira kiri mitandao kina de Facebook Admeru TV Kenya, YouTube Admeru TV Kenya tukukumenyithia nteto Burengo tunduka kumaguntu dena miangatena mugongo jwa Amero omia kaunti ya Mero na Kenya ngima na ndegoro ngima oriria karo gatika Iran, Israel na USA United States of America gaitite na mbere kumata iku kya Ayatollah Khamenei ore prime wa degoro ya Iran igite na mbere kuringa biongo bya nyumba cia anteto ni bwega na twambirerie na ngurumanio cia siasa kathetune ka Mero na ni mirengo ile one term na two term akorena gikundi kia siasa kuma kathetune ka Mero abaitite na mbere kuringira ndebe ningi konania kugwata mbaro thirikari Rais William Samoei Ruto omo wao ari mubunge wa kishumbunge kia Egebe South John Paul Mwirigi akiari arinteresia ogati iri wa dine ya Akachuna itite na mbere kudetera kira akugani urutungogi mirandi ya wetina mbere maendeleo maturene kuma kire thirikari ya Rais William Samoei Ruto agitumiria munya gwitonya kire ngurumanio cia siasa 2027 okurukira tigiti ya kiama kia UDA agitena mbere gukuthuranga ikutho konania kurema kunganiro kwawe na kumenyera manyiri siasa cia barabara kire upinzani ario mithikale ntoria kiuga bamwe barabara upinzani rira bare kire tonya totongerio tekya bata kekuguna Amero baumire na kyo bare obisine ni riboti ya Mureithi waba mubunge wa Egembere gaiti uri wikirja Honorable John Paul Mwirigi na rikitie kuga ati we gutibika mwengenya kana bimwengethia ku makithirikari ri kuthai na ale ugite boni bagwatanirite na thirikari ya William Samoei Ruto oya kiara na rukunyu. William Ruto ni fire si fire. William Ruto ni fire si fire. William Ruto ni fire si fire. Profesa Kithure Kindiki ni fire si fire. Kithure Kindiki ni fire si fire. William Ruto ni fire si fire. Ukaro mama na mheshimiwa William Ruto. Ukaro mama na mheshimiwa William Ruto. Mwaka yora tuendete. Anto bate ya nao babokata. Anto bate ya nao babokata. Ni noma. William Ruto ni noma. William Ruto ni fire. William Ruto ni fire. Na tu tamu ya mheshimiwa. Akiaria arindene ogoti kimenyambure na ile ciithiritwe ciiku cia utamaduni bo mwaka ju ndene ya Egembere South John Paul na rikitie gutariria mirandi iria onete kuma kithirikari irere othai ya UDA aria ugite akeja kwebera ku mirandi iji itumba kuoneka anto baba inge ibethirite bakiwa sijui ngweite kuendelea ntorene babu bwingo bwibongwira ndabotalira iri kuendelea ndene Egembere South na kaboria ngoi chonde mheshimiwa rais akobwethie heshima anenkera ndene Egembere South woni heshima yamba tikobwethie no muruma heshima yamba tikobwethie no muruma tekorta ngwenwe tekorta nwangu
kabisa mwoka wananchi bako batetheka kenda barabara ina tukwenda kwanjerie kuma kimungorwa ara ko ya kianda ko ya zero ne ao weta mwoka kilini na ara na weta mwoka kisimani barabara weditheka na irore Gembe South constituency upa boatele nani ndeboire ngeto bothurira ndethura no bua kanga thura no bua bonekerete bithabi kanga thura no bua bonekerete bithabi. Hello na menya babu ngui bubuwa amero nde arora bari batangaze roe ware John Paul akomba kwedire tomwa kudora ela imwe meru weto mechuira gatu bubuwo na oni nani bwichie ndio chamba na daira kure byanto bakwa ndeba urere no bwa Bwana Yesu asifiwe. Tanapoenda mumadirikari ne majeri kwa mheshimiwa rais. Bwana mumadirikari ne majeri kwa na rais. Hello. John Pomwiri na ndina rikije kuwa Kenya githurano twititewe akarungamana tikiti ya UDA aria akaribaba na aturi babo kurikieni giki ne barikije kumukujira na kumugwata mbaru na kumwira bakethro bari hamwe jakiara na rukunyo mwananchi ngaithurira mutongorio ke kuringana na ngwe ira mutongorio waritite lakini ndebwere o tafadhali uinde nyuma ya mheshimiwa William Samoei Ruto mama na Profesa Kithure Kindiki na miaka ya ukaria ngwe neye nduma inya mwaka 2027 kiama kira bwandurire yakyo kiama kya UDA no gokaria eso anto bara batio longeta ko bakirera muma eso bongo ibonere naraura embuka narwa mbere toyete byonde byobyele narwa Kakamega toyete narwa Isiolo toyete ko so kumanisha anto bao kelelera benyo ikelele yoderi. Murithi wa banki reportera Meru TV kuma Jamirigoni ya Igembe ugoti nimwambie mwetse minti miaka 5 ya ndoa katikati ka Ukraine na Russia na aria babaingi baitite na mbere gota uturo bwao inya orera kuri na mutunduko jwa ndoa ingi katikati ka Iran, Israel na United States of America. Ende kire riboti irakinyirite metha anteto ne akeba itureriro rira amurite na mbere gukuneka mugongo jwa Kenya na aria babaingi bambe ombithi kumandikoro ya Kenya baringi ukora ni ma agent baki baringa okorate kuri na ngui irindikoro ya Russia baki tandikoro ya Russia indi guikwa kambi ya borisi na gutumwa kirindoa na Ukraine baba ingi bao bagituona ngoma cia ontwire cia kimwiri cia utoro bwao ningi bangi bagita utoro bwao umo wao ni Eric Kaume kuma ntere cia Kirimene ntere cia Kanyankine abo geta East ni gicigombunge kia South Imenti bakeria endwa ba Eric Kaume Felicity Mpinda ni barutite romba kire thirikari gutigira mwiri jwa mutana o ni jogo kinyamushie kenda kunogokua ni kiri kigongwana kya kumuririkana kanisene ya Kirimene PCEA na aria bakeria atongeria baitite na mbere kudetera urutingo kiba thirikari ya Kenya Kwanza ningi kumeneria kira bakuga kuri bamwe bagukundira kaune kamwe na maagent ba akora bakuringa mbeo mbethe okora kuma Kenya bagiba ikia Russia kirindwa na Ukraine baba inge bagita utoro bwao. Jeff wagitumana ribotie na bwantu banja na chore ba Felicity Mpinda kuma ntere cha Kirimene Kanyakine wandine ya bogeta ya bogaiti South Imenti niboritie thirikari gutonyera nikenda bakamenya mwana wao Eric Kaume kethira ni umo barabethirite bakiuragirwa nthiguru ya Russia kienine kia ndoa na bo ni nyuma ya family je kwithira gitumirwa mbica ni mutana umo bari na Eric nthiguru yu na kinya
nkuruki kubera mutana wao nethirite agita utoro bwawe ari nthiguru iu ndari ande Antio Eric ura twaringirwe thimu twerwa ateo ni mtu akumagana na ndikinye thona ari tuthithitie memorial service turenda thirikari yake tutethia tumenya kethiro u twerirwo kethira niu no tukinya twarusire contact kuma last year kuma leo twarusire contact mtu wa to contact this month date 17 yau iro twamenyire rikina akwire kitambo ni watwirire lakini tukuromba thirikari tutethie tumenye kethira ni uma mtu wa turingire thimu ontu bari na Eric na tutumira mbitsa cia Eric na twira Eric ateo na inkumuria kethira akona tukona mwire jwa Eric atwirie jutionora na tena any other information yigutwira tika tukaringa embassy na Russia batwire tukuringa kwiwe twa contact ria turingira no na atwira na receive ro Russia lakini we are not sure. Nkuruki muthenya jwa narua kanisene ya PCA Kirimene ni bathithite kigongwana gya kuririkana mutana uju kinyokeja kwithira batina mwiri jwawe andi tukuromba thirikari muno tutetherie kumenya kethira mantu ja wija uma kana at least batutetherio tukomba kumenya kethira umo una akwirire Russia no tuthai twina memorial service na tutina inyamwiri kinya tukuria na andi tukambiria ko na tukathiriria ko nyina wengo ategwitikia mantu jau kinyethwa muntu no tukwenderea kumu contact na andi tukuromba muno thirikari tutetherie tumenye kethira mantu jau ja uma na ketha tija uma tumenye na ketha bena mwiri at least baturetere mwiri tuthithie DNA tuone kethira nwe at least nkoro cietu yorere kinyethwa thai no gutona tuli ya juju memorial service iji tutukumenya kethiri uma lakini aturaugire tu atumuriricio through memorial service kuma au na ndi tutiwere na ndi to for up na kethira kwina ine information tukangetu tugacokia nkatho muno na nkoro cietu ikaurira akirikiria mwaria wa family ije na wo kumenyekana ja Josephine Kathure na ugite family itamenya mutana uju akiuma nthiguru ya Kenya mwanka gwita Russia riu etite no tutamenya bwega etite kuthithia tano twambire gutwairia twiretite Germany lakini reta nejiro turingira after bagwikwa training kuma date 6 ire treno au kinyano na atwirire bagwikwa training na kuma riu agutwira Russia ukoro cietu itahorera na riu kuma riu iro twarucire contact nkuruki bamobaria ni bethirite bakiorotithiria kiara thirikari ya nthiguru iji na kinya mujumbe wa South Menti ni araba ugite makurutu ja polisi bethirite bakijukwa kwa miaka 3 gicigo gia South Menti nterecha bogaiti ni bethirite batikuona twanya tutu okeja kwithura Eric recruitment ya polisi yo chikuja ito jokairu anto babo geta east Eric yarende wa sonjo Kenya te sonjo Russia no ndo 3 times lilia sonja swa joketwe inabo geta sub county kote muntu mwe wa bogeta east yojokua kinyomo to jokua bajokagwa anto bange bakuma kuraja na tubatere kwa roti chietu chia bogeta east sio mheshimiwa Kimathi I think rukuga mantu jau no anto betu bateko na share chiao ora nje ciiganagua ora bori ciiganagua na ora bori ciiganagua riu ringite tukugairwo anto betu batengwa kando na bara bange batengwa kando te anto baunganua tujukirwo anto bara kujukua betu bakajukia anto bai baitha ti sawa so tuge ni pole sana nikenda anto betu batekeje gwita Russia paka itiradikale Kenya ngugi bategeje gwita no tuba bena mwanki mono jo jana bakwenda gwita ngwira ukamata muchinka lakini bakamata muchinka jo Kenya na la gutina thina inene nara alundranira MCA wa Wandi ije na Gideon Kimathi bakiaria muthingatanio ni baitite ntumwiri cia kuboreria family ije ya Eric Kome tutethie family ije na maromba ikio tumba kwewa thaiji. It is very difficult for them, I know, but with our prayers na kuba strengthen na kubariungira ikaba some reprieve na mwathani ageta mbere ibo mairia na ngapu iwe ikaingika. And all the time, even a time like now, tuga bandu mwathani no umwe no mwega. So one no kwi mono ndienda kuga here purposely no tuba kurungamana family na ntu betu
bubwe bwakenda bwekumi Gideon Kimathi na ugite thirikari nikirite ndwa inkire na kambuni chithirite chikijukia na janthi ngurune iji na kubaikia ntere cia Russia untu na buburetete asara nene kiri aciari na kinya nthi nguru. Lakini thirikari ni harmonize ne come up na agencies ira yongwe license kethira kwi mu youth ndiuga ujo nontu bwa moving into the future now kethira kwi muntu kwenda kumara ome nene ngugi ome thai ukeja kwa recruited outside the agencies ira thirikari irikitie kuvet na it is in the offices the ministry and diaspora na ina outpost all over the country kenda withira twije are ome na iketwe na agency ABCD kesi ibo kuigwa nande ibo kuona TV ne nejo chiejire out of those rogue agencies ira nande thirikari ruita nachio ne kuendelea kurwa nachio and they will not enter into the list ya kurikuruti antu beta ome kairi kazi majuu ura onde wetete through kazi majuu ya thirikari yetu thai kuti muntu ugeta na uti muntu wetete outside that list ya recruiting agencies ira thirikari ongwe thithiritie vetting but that notwithstanding thirikari ne tiuga nuntu kuruwe omwe bairi magana ngiri nuntu iba baingi betire na njira iwingi kana bairwa ndewingi thirikari tiuga na ndigekire assurance nenenkanire ne Minister of Interior that a recruiting agency ire chiathithetie ngugi eji yana bau betire bechiethira ndu in Russia they must be brought to book. I am telling you that from a point of information from where we are that ngugi nene ni kuendelea kinyoro gutega TV anaona na mantua security nayo no jarege kugwa yonthe but those ones will be brought to book. Nkiripotera Meru TV mbita Jeff Wagitumam. Kakithina kau akari kuma nduluma ire wa dine ya Muthara icigo mbunge kia Tigania East ni bacumiretie bakiaria muthuro kaju kwangania na mire yao ni kira bakulalamika ni kuthukanga kwa barabara ciao na wagibwa maendeleo maturene akiara bakiolotera MCO Aurelio Murangiri ni kira bakuga ni kurema kuingwa kwa mawira ni aikire kirengurumania gisiasa 2022 riboti igutarirwa ni Adams Muturia Watherenja. Nemithangiko na kinyamara kinene kirakarina atori manduluma bokulukira kumania na kuthukwa kwa babaye kuma karachi mwanka factory kawa nduluma na muchoko unokete ro yuonde iruene ndente kona otorera oni anrombete kiraro mechiene ya antu na nya barabara tutona nya otori barabara ne barabara ne atukira yonde na twetete musia ate kwenyo tuilela ate kwe yakinya kuona bo barabara kariye nderwa ratu tukwenja na tukora mwenye kuona nani na karabati ere oni mbaye tukwache karabati since mbura erambia kura na mbeche cha thirikari itengi family chetu ira nyingi ichaje tia kuria especially mwakuru ambiria kwa riao na bangi baendiau no ntubarui barabara yetu ya Flandern irui karabati ira ikwa na twena mutongori yetu Murangiri na Murangiri kintu kambere nwethe machinani na atianirie ntore ya nduluma na thubuku completely Murangiri kintu kira buthirike nene ka ire nduluma butanganyara abwira ne twakile thatia orendra itinara babara ile itinara chombe ichegeri maram babara chenji lakini babwe thubuku one babura njinga otongo ne twake ka mbai mario nana ne twake ko ne twake ire dimo ko nduzuma ne twake so ende bonge ngere kwadre bado ito ya usaindizi wada utero umbe kia koneka tupethiru antoa na nyane twak nye ito awe nukubwa so kwa kombo ito ofisine ibaite bufuatilie wadi mwashingwa mporo no tumurombe tune twak anja babarete erege in county government in national government ne erege na mbira sainde kujiaki so babara ni dinyo Murangiri in county government na bado babu uteka kawa
au ni government ura taxi kawa kau ye ba digo dai eta ibuta jambi babare so o mami imuragiro tu no ba digo dai dathia ayo nara ba kere kaita kada baguchumirite kwithondekera barabara bawite ni tumite bethira baitonya asara nene nundu nya biashara jo chithirite chikwama ekurubo barabara to batikiona guntu kokulukira ketina kara betete kuthrimwa nana batu tirarimi ekurubetu ni biashara kwena iria rika kwa utuku mwanga iria riachererawa bationa wikireria no ndujira na thukire ngari chietu ira chionde chiera barabara nei ichapakirwe bationa kuba urutera na nyathi ya turiari barabara ba kaumomere na takarwa antu iba kwa atua especially this time na antu iba yitwe ndo ini boko majongo ni kama tamirimo like mbirwasia mirimo yonde ntore yonde kakunyangete bya kore byongwa ndo echacho kora manga ntorene chioro rendi iroi ibya kama tore byo iroi boko yonde ro joka ro chiorone ena nkori ya 3 county etu na munene etu ura tutongorete batu ndene amudhara kwande especially murangiri na kona ni yangu etewe ore vaitu wari wa factory kador byo mata mwanyi mnyamto ajogo adora duru jibdare ndo ndo abara bibi jongwa itia kara chene na market kawa tutiona turinya kawa daito kendete sekete tutukwana utureria kawa keto ikarire tanara ora batu badena tunayo tutiona utureria kawa keto na tuturayo ndulima factory na inyana betu bationa utureria kuru badete batete bationa uturayo bationa uturayo ria kutoka tamari to ijogarachie kiripoti ya Meru TV kumatiane betanda msimuturia wadhirinja ariboti kendira itukinyithia muthia yo yara tukumaganitia muthenya jo naru aire tariki 1 mweri jwa 3 mwaka ni 2026 bito wakabu mudharimi. Thank you very much nondu bako tudura na gwetana batu ekinya gwa ekinya ondu bako tugitwika nyombe nteto iraire na gweta akadetune eka Meru naru ere Jumapili wona shekinyogoro ni mubango jwaro muri rwa siasa oretani jeriwe chupe akimurekana yo ni ekiodege siasa 2027 oburabia mabigweta na mbere kuibangania kiama kenopeo kibanganitia atia nonto bwa kiodhe ke 2027 akethira agitonya agikaro na ore mwandiki munene wa kiama ki Franklin Karote ningi okorera gite kia gisiasa ntima na tikiti ya nopeo Frank Monene na kethira arena Mugambi Kailongeri batatu bakethira bakithuya kiodhe kia siasa 2027 ore siasa sitite na mbere komata county ya Meru na ni tha ijiri na nusu ende tha imona nusu tukaendera tuki watana na miso kwa miso una uwe Masaka kwani Masaka kiri metha ya nteto ya Meru TV ngwendere gita rirega